Kafaligna lalandavano agnanovako koréaly mbola tsaratsika jiaby avagnaby zay magnaraka atranatrana ty vidéo ile fampizarako aminareo ty ary tsy diako mitokatrano tsarakaraiky agny. Araka nambarako moa zegny za tamin'ny herignandro ty nisy raha matomboko nataoko fa ndre magnazy fa plus ou moins vita izy ka mbola manoly diako za io fa am raha toedra raha mandalo amin'ny firenena zegny antegna tsy afaka zegny tsy hitondra na izara ny kely mba fantatra agnatin'le izy. Ny raha tiako koragniny ihany zegny amin'le raha takitsika maro amintsika zegny no magnafangaro ny raha tegna takitsika zegny ny tena marigny satria ireo raha aby reo zegny mitovitovy reo tsy fankalavitra reo ke manjara antsika zegny sahirana magnavaka hoe ino marigny maratakitsika satria misy mivolagna antsika hoe zegny mitaky décentralisation, misy mivolagna antsika hoe zegny mitaky ny autonomie na province, misy koa atsika mivolagna hoe mitaky ny fédéralisme. Le aroe vonalohany izy io dia efa voasoratra tagnatin'ny constitution tsika na décentralisation zegny na autonomie na province fa i raha io zegny no tsy fanagnana volonté politique ho an'ireo fitondragnan'ny fandimby dia tsara ny napetraka andreo i raha zegny, tsara nipetraka mihitsy ireo raha roe volantsika zegny fa ino marigny ma mahatonga hoe atsika zao fa tsy mitaky zegny satria mila etsika magnavaka izy noho izy ny ataontsika hoe décentralisation ketiky. Ny décentralisation dia tsotra zany hoe zegny ny pouvoir mbola mijano au pouvoir na le état unitaire ihany, l'état central, zany hoe ny fahefagna jiaby dia mbola mivangongo amin'ny état central fa une partie ny fahefagnanany ny pouvoiranany no délégueny amin'iregny ataontsika hoe na région io na ataontsika hoe commune sy ny karazany sy ny namany, zany hoe une partie ny fahefagnanany no délégueny. Ohatra zao ty anty à France zany ny pouvoir jiaby dia miresty à Paris, tout ce qui est décision na fagnanaovagna lalàgna na ninona niny dia agny magnano anazy fa ny fitantanagna ohatra hoe ny lycée ny lalagna sy ny karazany regny mety amezan'ny région na mety amezan'ny département sy ny karazany zegny zegny ny décentralisation ka noho izegny mbola tsy mamaly olagna atsika satria ino le olagna atsika dia voaliko magnaraka boka io izy ny autonomie de province na hoe province autonome dia ataontsika hoe ga magnabognabony agnabognabony hoe ny décentralisation satria amin'iregny autonomie de province igny na hoe province autonome misy ny partie zegny ny pouvoir zay tamin'ny fanjakana ataontsika centrale amezana mihitsy tsy déléguena eto fa amezany les provinces zegny zany hoe zegny ça reste toujours ataontsika hoe un état fort, un état centralisé le izy fa mety misy amin'ny domaine zegny domaine spécifique hoe itya anjarany les provinces na les provinces autonomes no mandidy manapaka aminany mety misy parlement io zay misy ataontsika parlementaire sy ny karazany ndray magnano zay zegny mbola ataontsika pouvoir concentré amin'ny centrale zegny zay les provinces autonomes. Atsika mahita karaha ataony à Hong Kong zao magnano karaha zegny. Hong Kong c'est une province autonome mais ça reste toujours par rapport à la Chine. Zany hoe zegny mbola raha jiaby amin'ny iry Pékin sy ny namany sy ny karazany zegny mbola mipetraka tsara fa misy une partie ny pouvoir dia namezagna roa agny amin'ny domaine spécifique. Dia vao amindray zegny atsika koa mahita Danemark magnano karaha zegny fa ny fédéralisme zegny zay raha takitsika dia niveau farany ambony amin'izegny zany hoe ny raha jiaby dia décidena amin'io état fédéré état fédéré ty dia anjarandreo zegny no mahay ny raha tiandreo atao sy raha tapakandreo agnatin'izay tsisy hoe zegny le ataontsika hoe le état zay central le fort izy manjary automatique ravagna ho azy zegny zegny le raha mampiavaka ireo raha jiaby ary zegny zegny mahatonga antsika hoe miady hoe ny état fédéraly no ataontsika hoe ny tegna adapté amintsika satria amin'izay fotoagna zegny le problèmetsika mikasika hoe fagnamboaragna taratasy mikasika hoe zay vola aminay eto zay mahay hoe ino raha tiany agnanaovana sy ny karazany sy ny namany sy ny namany sy ny namany dia io modèle io no mety kokoa fa tsy le hoe ino décentralisation na koa ataontsika hoe ny autonomie zegny fa i raha jiaby zegny tsy ho tanteraka
raha jiaby zegny tsy ho vita raha tsy voaja raha efitra ty ary io zegny mila vigilantsika aminany zany hoe le raha efitra takigna zegny voanalohany dia transfert réel na budget satria amin'ny état fédéral manko izy hoe le vola mienga boka ao tout de suite vola efa misaraka misy parti mandeha amin'ny FOIB misy parti la majorité mijanona amin'ny tanàna io izy le transfert réel du budget de deux zegny misy nataontsika hoe fanagna nataontsika hoe pouvoir zegny clair mazava be zegny hoe misy afaka magnano lalàgna atsika afaka magnano zay zavatra hitatsika ampandroso io état fédéré io am'izay raha hitakitsika sy raha ilaitsika zegny izy karaha ohatra ataona Suisse io magnano karaha zegny izy ka canton regny rô dia mandidy manapaka hoe ino ny raha hitandreo sy tiandreo mety mampandroso cantondreo io tsy hitambarandreo amin'ny raha fa misy kosa raha hitambarandreo amin'ny national amin'ny mampa hoe firenena raiky roa iny le modèle Suisse ohatra de vao mila koa zegny atsika agnatin'zegny ny contrôle ndraiky transparence contrôle et transparence ary farana am'izay zegny le responsabilité politique ny olo mitantana hitondra razy raha efitra io nitanteraka dia mandroso ary tafaboaka io état fédéré io na état fédéral fa ireo raha efitra zegny koa tsy voaja atsika na ninona raha andeha io dia tsy hitondra fahasoavana ary hitondra korontana sy ny karazana amitsika donc ny raha takina tsy décentralisation zay ny raha takina tsy province autonome zay satria raha efa voasoratra zao fa tsy natao satria tsy manana volonté ary tsy anagnatsika le la main libre amin'ny karakory ataontsika ampandroso ny firenetsika fa ny raha takina dia hoe zay mitaky état fédéral na amin'ny à partir ny état fédéré regny dia zay no mizaha ino mariny ny raha mahasoa mahatsara ny faritry na faritany mitambatambatra ampandeha tanàna misy zay misy lalàgna tokony ataony lalàgna io ampatsara ny raha be ary tsy commandiny ny état central fa misy raha hitambarana agnatin'izegny dia ny maramila ny resaka diplomatie et la monnaie de vao izy nambarako hoe la solidarité zegny io zay raha tambarantsika jiaby io ka le vola igny koa fa miala boka ao une partie mandeha agny magnano raha jiaby zegny dia une partie tavela agnanaovantsika zegny raha jiaby sy ny karazany sy ny namany zegny ka anjaratsika no mametraka lalàgna ny accélérer iregny procédure na marché public misafidy iregny ataontsika entreprise sy ny karazany regny afatsika magnamboatra magnano partenariat amiregny firenena na amiregny état fédéré samy mitovy hoe mitovy objectif amy raha raiky sy ny karazany sy nama afatsika mampandroso malakilaky ny tanàna sy faritry misy atsika ary io tsy anavagna fa zegny olo mipetraka ao avy eo mihigna ao tombo ao sy tia ao dia atsika daholo zegny tsisy fagnavagna io natana hely ary tokony adositsika agnatin'ny vava amindray manomboko zao hoe resaka hoe anareo zahay aty fiamanare adisoa zegny fa magnadiso le raha ataontsika atsika agnatin'zay ary aza mba extrémiste amy raha fa volagna fotsiny hoe anao koa avy mivelo am'ty faritry ty dia adidinao andraikitrinao no magnano zay ampandroso io toerana na mitranjagnaranao io na de boka io anao na tsy boka io na mpiavy anao peu importe na nino finognanao na nino orabenao sy nama sy nama on s'en fout royalement fa ny raha tokony ataontsika dia ino zegny ny fomba afatsika mampandroso malakilaky ireo raha io afatsika jiaby ny zanakatsika ny taranakatsika miegny miadana ary olo ampiavy namatsika io miegny amin'io raha io mahazo tombona aminany zegny fo zegny raha tiako précisena fotony afangarotsika mare io notion telo hoe manjary tsy haitsony ino marina raha tegna angatana ty décentralisation sa province autonome sa état fédéré sy ny nama sy ny nama ke karakaraha zegny izy dia veloma madinidinika atsika jiaby dia mirary so bonne journée amitsika jiaby velome